سحر سپیده باش ایویدارم توش گلک باش به از پوش گلکی باشم بخوا بسیار لآکری نوچید گلک خوشانه یعنی اول چند جاره لسر یک پلن باران بارین بفر بارین دوری و بگریتن افجا خلق گلک دل خوشه بهنده نوکا وکیتا آماجه پیکری از دکانه که کل پش من وکو دیمان در که من همی بر هم پتری آشیم بش مثلا نوتو پنج صده بر همت خمالی دورین آنم بجن کردوارین طایبتیت آکرینه سحر هر دم بحثی آکری بکن اکثر خیال خلکی دبو تشت خمالی بر همه خمالی چتن و جا افریقا دی چیروکا کسی که بونگو بحث کم سحر کو پتری 30 ساله یا کار فروتنا هوا بر همه خمالی دوره کد مام ذکر عثمان اگر تو به بیره خودی قوت و کم بیشن آکری خودش راضی بید مثلا چیه 30 ساله بی دابران و هموس بده زوتو هستیه و تو بس مشغولی و برهمت خمالی سبب چیه؟ ما صبر في شغلتي وكي كنت اجتماعي خمالية كردواري جو ام زونين كا چي بابد بوي چي تينيت با خوشي و چي يعني صبر و چي جو مش كرين تفروشين ما شاء الله هم اشتغل خو خربت كين نوكا ام اگه وکو رقم بجن تا چند برهمت خمالی لیره هن ولكن رقمي بيجن هر 200 رقم ودهبن يعني نوا بيقول حولي بجملهم أو دوشوا شبرمانة سماقة مميجة كاتكا طحينة زيتونة هلقرتينا نوني قيسيا بمتا جوزن بويلن همش يعني نويتا قلتنا هني بيجي اگر از بس ببین مداره اوی نانه قیسیه بله بخالکی بحث که اوه چی اگر تو فکر جاری بانه که بس نایلونه مرسلوبي أبا هوفيني أب قيسيت نرمت بن زرد بن أون صورت بن قيسي ترشق عم بيجين أو دي جيبه شنو دي بسرو برشي كان صافي إنه دي كانت مجمعة دي ما حش كان مش دي كرن بوزستاني جو شو لما تشيا وقت موسمي تشته هر مو تشته بيت موسمي ويدو دي تيروخ وكرن بو صالي كامل يعني مقصد أبا مام ذکری اوه دی خرابیتن یعنی مدوی تقريبا صالك يعني جرمو صاريو شديد نبيل سر جور بيتو چنيا آره والله باید حال گرفت یا هشکه مام ذکری چه برهمک زیاتر یا آکر زور معروفه بونو منه سماقه یا برنج یا هنگ بینه خده باور که برنج سرانسری کردستانی الطامو برنج آکری بس برنج اصلی بید خوشترینیه آره والله سماقش سماقات چوی زیباری یعنی لای چوی و نیل و دشت و اقوابه اوش گلک و تازه و سر و بره اگر بما جور سماق بما بینیه داره بچک بما نزیکی خده سماق او نوعیه های او نوعیه های او های یا هنو هیرو های علاقه بما یکی که بینی البيت شي ترنيا بي ابا اوس بيو صادوني الخرط توزا ترى باش مام ذکری نو که کسک بیت ایره کسکی شارزانه بیتن چا بزانید که اف جور سماقه که باشه و یابطامه آن قدمو مثلا سماق او سغبير كرن بيدفيت فلاحو بس كل ليره حاضر بكري شو بزانید والله ما حبير شوف يا ديورا سماق توزا وغيرا يا سبيو بسرو برا يا بوكش كير يا مغول كير يا بيجين كير يعني بسرو برا هيك يا ديش بيت او براني خر دور كيو كرشن نوفدو او كيرنو هدمو هلا والله مام ذکری بسك بحسيبانه بكنو که او حبر ممكن بله ابد شو دروز بن باش موسمي ودول بويزي هنوركو دي هنورت خوتشينن يد فرودنين يد شابرمونينا ابيت كالشتوكيش خرودوت كوتن بو محش كان بو نوكا مام ذکری اف حبرمانه يعني خلق بو زياتر بو چپ كارتينيت ودي خلقي مي اوكري وكي خلقي اوكري او انا خرود كان بو دولموت كان بن يبروخي وكي دي شو دوت دي كوتنو دي خون وكي في قيكي هشكريه وفيني اما بو بنده مام ذکری اگه بالگو بینه خاری که اول انگو لیره چه کرنه یان مولاوشت ایرانا لیره چه کریم بحسبونه دي بله اما بهوره كل بعد كان دي كانت ترادو بتشكو خوش كان سرو كابس كان بس جيبي صور بي چلي نويت يعني خراب نابیتن لا خراب نوبي هاتشو وقت تينيا داري دخوي اره والله مام ذکری اگر از بسیار شخصی تبکم تو بخو واتشا چند کارتینی بورك اخر من كوري نعقب كورنين من نظام بكرم ما بس من روجانه يعني تو بخو يا بوني اره والله عم تخوينا اره والله هذا مقصد كاشكا طحينه كنجيا او تشتها بس سبيدو يعني تشتي سبيدو جدا سرکت عینه که بکه دا رنگی ببینی که او بله اگه سریع بک اوشي اوشيريا قالك او بخوشه وبينه وبطومه
بله میگه ما مذکری کسی که نشارزا بیتن بیت ایره دی چه وزانی افتحینا یا باشه بس بین بکدی دزانید هل بینی دزانید هل تومش جدا حس کردی بیت چه خوی هندو خوشه بیناویا تیجه یا بیناویا سروشتیان نه او سر چکر نود منید هکه کنجی و مقصد او کنجی توانه هی هکه سروبر قلینی تو کلینی تو سپیکه تو پاکش که بشود عروس میگه و خورنی عروس اول کنه تحین توم که دی زونه اون جدا جویزه گلمی ما مذکر اگر اف دولکی فی رنگی چند دولکی تو حتی دولکی که هو تحینی لیچه دی صافی بورکا سر کنجود منی اگه کنجید باش من حتی 3 و 4 دی بیته ایک بس اگه کنجید نفریق بن بچک پیچال بن يعني بدا مبلغ كاتود بيتي تم متابعه كري اف چند سال اخيري لاخري گلك كونجات چينن اوش با سبب کو برهم كونجي زده بي اره والله كيلو طحينه اوكري ب 10 زورا يوبوش كيلو كونجي دربا 4 زورا ب 3 زورا ب 5 زورا او تدفروتن اره والله طموي فرق ما مذكري بشتا اگه تو بیا ویرا بشتا ابدار كي کو بتريومن او نبت حشك او تلچيو ين بنمنا بريوا كانغرا اوا بت حاضر تنياتو ليفرا مثلا شتك اگر اواس بيش بينا خارج شنيا امونو دم به مقصد او رونا دی امونو دم به دول کنه دی بم رونا کنه کیلو دی بم اینن پوکش او کیلو چند مثلا والله رون زوني رون چلو هي بزنوي هي مريه هي يمر حتى 25 یه چلو شال 15 هي 12 هي 8 هي يعني والله نيفش كيش ما يعني نفس حساب او يدي مقصد او دوشوا او هني زيت الزيتونه او كانغروكن او هني قيسيت كردينا اون كات شكرينه تشكرينه افشتو يعني والله ما مذكر ما شاء الله تا زانياري گلك باشه تن لسر واتش خمالي ان شاء الله عمر دريج به بدارم كو سسنا بي وبردام بي گلك ساغ بي سحر او تديتي يعني چروكا كسكي بكو بتري 6 ساله مجيل هندكو هم برهم نافخوي يل اكري وغوندين دورو بريوي بكريت وبخوجي يعني كاسي طيبات مت هنا اوت كو رازو باخين ورزين جواز برهم تایبت بویتن لورا عرض کرد و پیشان داد و ماشاءالله اب برهم خمالت آخری اول 10 سال در باز بوی نکتونه نافخو و پارزگن هرم و یت عراقی بگرن نکات چتا فنلندا سوئد ولاتن اوروپی ولاتن اسکندنافی کو پتریاون سماق و برنج و طحین اب برهمه ولاتي شبه متى براند او ماركه جهاني اي دست